Nani on say, hey, also for escabata maso. And also a idea a home here. So Reverend Mary Gansa, Nami in shell. And I know pen so a yawada yaw ene ya for ekra eda. Awunyamede acheminu mienu na yanto entuaka se yedisika na eto this na eni enkam ja kiaboka se adebechi ne yedisika na ekoto this na na Tuesday na Wednesday Thursday Friday nyame oye nyame inshranka urade se wadom yen na waboa yen ama yetimi adrum pempenso a ono urade pese wode yekọ ntina no pese ase da bi wo onum na se ayeye bi wo onum a de nyame ase na kamfo no na hye din konkron so enyumunyam ofra me S.K Appiagyei medemenim se yedimafo ono a ohwe yen enura no obekoso ahwe yen ne menim de wukom ebi enura wo koda enima bebre na na efa wadwene de wote ye kora wo de koda sumie so na anya wo de nenso ade achi yesterday is gone forever yenhie biem. Why don't you move forward na wonhwe wanim enipa ewo wanim se de Paul ka kire se yema ye remfri ni a atwam isikna ye bobo ensem kakra so ewo twirinim enura yesesem bo egina ohene a na okokon so na ensem bebre eba ho but the chance here edwada na yegina so no yeguso ad betimi atu ye hofo na yetumi akoyanim esanse adekye bia no ene de awrade pese woyo menim de awukom na menim ne awofam but menyame nyame awotibia bia onemu yenti enyum kakra na mensan emra sisi wow. Adom Ahengua. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me, oh God. Create Adom Ahengua. a clean heart, oh my Father God, and renew a right spirit within me, oh Jesus. Cast me not away from the presence of God, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy. Happy belated birthday and come on Reverend Johnson Deborah enra ne wawoda eraden koswa enyewi na oiripanso odena cho mameli akane no akandra memu is always of mama mapa committee for Central Assemblies of God. So Reverend Johnson Deborah and on said the wadofo omoni eji ohun bebre no erade bekoso aye okese Adom 106.3 na guso wuti ofremi S.K Appiagyei ne no mebre no etia na miwia Methodist asafonso eba besum de
of seed and so at the abrel na mejidi se ubeyi nshira na watchi ye kasemo dwada ene ebenada no every 1 Corinthians chapter 6 the verse number 12. Corinthians chapter 6 verse 12. Korinto fo ngoma edikai etia eye ensia ni chichimu a eye edumie ni ho. Mewo ade nyina ho kwan eho ketu anokora na desua bebre ho. Wankasa ye wo. Ya na bebre na ta kasa ye wade nyabi. Me wo ade nyina ho kwan. Nanso enye ni nyina na efata ese na ye gyina so di tu ye hofo bebre abrantia Paul a wo twere saa afutu semu ye dia maye na woni mude na Paul ayo obi a obetwere we nyina no di ka kasa ya kakra de fa ho se ono wonam ho no woni makonkonsem di ye kasa konkonsem a chese enyinam ayo I can say enyinam na semo chese wonim atutrasem wonim di Paul I can say sie ka ahunya pa wanya no hopen say ye ka ngomesua o ye language not ngoma bebre kasa ase bebre Paul ye obia na sika fa ne nsemo pen Paul ye obia na nani chese edie ben na wa brabom a Apostle Paul wanfem enti eniema na Paul na mu nyina no ana wa twira dia ma me ne umienu se ye babaji Kristo di ye nanka wono Paul no wo ho kwan se eniema bebre ho no mu a wonyame de ne pe ama no enti obetumi ayo de wo pe bia wasetrem wabrabom me ne umienu ko bei de wo pese wo ye bia obetumi ayo enkokuta wi na otumi keka ho na wo ko bei anoya ubetimi adini patem papa ubetimi awiade akronfo ewo kromu emu sakawa emu niema akoso ubetimi aye bi bedefunda kama made ache sika betumi aba ubetumi abobi apo ubetani 6 no 9 ewo office ho in fact wo ho kwan said your pen wonsa no boy wo ba twere pa twere ni ye wuti fie ho said wa no ye so di do yira tempa di asofo atemu said wo yiri na no ya wo no so timi transia no twe na no esi wasen pen nanso Paul afutu ade ma yese ye woni me bebre ho kwan se betumi ayo nanso ye ni nyina na fata yen edu bibia de obi aka kira wo no wo ho kwan sa wo repra ni pa nanso sa nanso no de asombo ma me pa wo twere nim efise niema bi wo ho no mu a ye nipa ye kobei wo be hia niema bi a aya wa brabom wo be hia niema bi a atan ubeshia niema bi aso kristoni ubeshia niema bi aso sofo ubeshia niema bi as a midwife nurse doctor teacher nanso edu bi market wa wo no wutim se de nipa na obaye no wa shada de boapayo obeso wahwe wakona wa bompa ye wie nanka Yesu nkwankwa hye baabi enkope poso nko bompa ye 40 days na wo wie na wo wie ye na honhom na ahye ne mana na bonsama kohyia no wo kohyia na wo de na kwagina peposo na odi kaya sa akwankyere no koye enti wo hwe na nimu a na pa no wafa abo
Hey, somebody, oh, yeah, Yameba. To me, and I, the amount. The open be out to me, yeah. And yet, a boy not done in the pan on the dear one on I, yeah. There's a bosom is a continent. We are continuing your comedy. Definitely, be bad do. One baby or free. Now, yes, who quite say, what Timmy culture say, I found me met done, but yes, what I say, and Dianenko. It will be a home quite Sanka, the Nippon ban will be facing a shiano. Nenso. Yeni abe majobi chembeka, mekaya, na mechai. The Nippon ya won nyasa wotimi ya nipio. The wa yen ho popo wani kira wo no. The wa shada yen ho se abusiano mu no, onfa wo nya hwe ne no de wa ya hwe kina. Wotim se ba bia woduro no. Nenso enkofu bia ye o madwene se o mo paso mo frustrate wa brabo e ma ho kwan hwe nyame de be firi wonu mo aba na wo betimi a reply ne pa nenso e nyame nti yesu se bonsam gina ho no asa pagya no wo de asa wo papa ka che se wo firi soro kora ba obesuma bofo aba beso enti people na wo gina so no to ho na bra wo ka we na yes, you are home crying, Nanso. O my bonsam who said, were useless. Minimum dear Ukomu, and you may be a honomoa. And now no pay, minim baby I'll be caught, minim baby I'll be jina. Hey, Biana will be a provokuama, and say no, none of pay why you say me. Dear Bessie BNC, dear baby Amara. After all, say fears a crab me caught. Nenso belimu dia ze se ya kobek obi betimi a provoke na na ya na show so se me enka mo kwan pa se Reverend Stephen ne body bi kobe show asum pa fa wachi nenso we jawo dia was your Christianity na se nyame pa ala me kano sorry passport bi wo community for central service of God nchen o ne ya pon ai babon se nkofo bi ai wo mu de asisi wo na chile no mo twehwe o mo so kwa son da mu ho bi o a wo mo to wi bia kama nanso ese Kristo nti mesi lowe sheda no boss of asum ni film sa film de o mo se mu a ya mu yi no and men shada wo fie wo boss of asum meeting a wo mo ko ye ene ya sorry mpani fo to wo born asum ewi na wo se ya so ya sofo ma boss mo pa bomi bi oh idea na wo ye no sa hwe na asum bi wo se so ya sofo o pa bomi bi wo de sofo na chekere no wo mia no because when him say why you suffer enti nanso enka tendidie metimi adu bi ena no pay menim ba bia abrabo no de wakogina bi obi aye wade ye wo ya why you adwere say na no pay utua na mo na wo be kire ne say no kowi eyeche nanso Kristo nti na se bonsam timi hwe Yesu ani mu akoya konchene wo 40 days no wo wie ya no akotambo jenadan ne pa no na di wano ho na aye hoye dabre komode wo wako bompa you bra uba bompa ye be wie twa nyame anum no ubedru fie kra na wo yere betimi a offend wo wukru betimi a offend wo but the boss am si sensio gira wonum satem didie bi ba na ma nenso no kai if you said ye papa ne de ye wo no de wunua ne de ye wo no de wase de ye wo de wakuma e de ye wo wohwe kumai pa timbe gira wanim aware ba akwakware ni nua bema aware ba akwakware obi nua ba wo wohwe pa se wo be gira wanim na kumai di watema afiri wo nase kosi soro enka wo ho kwan pa na wo de wono wanya wo ho time na also power no si frewrade a onto aso na se frewrade a jane mewrade emfa wo ho aden ankotwe sekan wo be kwa akoda afuase Monday will be free. Was the soft non come my emergency no pay. A dear mammy, papa be dear Gemino. Nanso dear what can't. Maybe I walk on for buffoo, Nanso, what can be quite with win a fuyasse. And I won't be on a wood to ya. A rodin show. A rodin to any moncho. A rodin cow. Making can free.
1 Corinthians chapter 6 verse 12. Mwade nyina ho kwan nenso. Mo ho kwan se me bo dwaman nenso. Mo ho kwan se me hwɛ me ba ma wo no nenso. Osofo Stephen Amuakwan ya krado Methodist safon so edibi to aso edi amount Adom 106.3 ena wetie. Ofrem S.K Appiagyei akasima ensia na abononum. Mejemu edi ama osofo pani oyemi am sofo pani ono ya no no say twa no frem sofo pani. Me nanante ache muka prayer festival preaches are any pentiment trance. Menu dada. So when Uncle Punchran say one man who crying, no yamen so fan so edin a juma. Reverend B. Forsen so baby obia mechiao. Rade inshram or montetia pa monsumode ateti momana udimochi. So penny mijidi is saying Yamiadum bibia boko de. Yada Yesu ase. Baransa na akasima enum na abo na nine apemu ma yentie jenge commercial ansana yasan abetwaso. Of living seed and we are no more Yesu Christo mu adomnia sumdwe fiye ejenyankopon ene ne doba Yesu Christo nchen enka nyina amen. Of living seed nyamsem kan ebaso Adom 106.3 FM so this and every Thursday 4:30 a.m. to 5 a.m. Tie Right Reverend Samuel Ofori Achia Tema Diocesan Bishop Methodist Church Ghana onina sofo John 1:4 and 5 or see in him was life and